Keyboard pulit ka kiang police petrol post hak step jong kat prater jemang kilalap dia ni kawe kamat yam kabala sedang pun bat bamla ban itu na jan ka surok ba NH6 haki benta jong shnong kuliang East Giant Hills. Ka kubor pulit kaya thu bah ketika sngi haka por kumba nyoba jemen stem we unong le jinglait dakatata sumo na Mizoram ula pensange ya kali balet shabar harut ka surok ba NH6 haki benta ka shnong kuliang hadien ba ulayo iya ka suba medyam bala sop da ka blanken haringkat ka jingsma ka bami na ka ni ka jaka hadien ula pentip no mardor sha upulit uba penyait kali ha ka ni ka surok ba ubadei na kiang police petrol post na kaliang USI ba pi pawa haringkat ki staff kilawan poi mardor ha ka ni ka jaka kabajingai tang kumba pra kilometer na kuliang police petrol post ha ka surok ba NH6 ki pulit kila pelong ya kajing kemi benya ha kanihi kajaka ha kaba shimla yo iya kino gedak mong ne mensaw na marka med kelas dang ban pon uni ubriu la antat ba udai ubaladon kumba pesan haduk sapos na merta ubadan karenyeng kumba san pon uba pedeng beriu bat uba kam shai sne do uni ulanot upong ka patulun yong ka t-shirt jerngam bat uba tek sai le na rendang keti kaba peni ba ula bandai u Hindu hadien bala pendap ya kajing don kam baro la penkan ria no ya kadang met yap shapo civil hospital kliarian bat pendap ya postmortem bat hadien la penkan ria syaka jaka bu met yap na kabenta kajing pen itu kumta la kentu ya kino ki bala ban itu ya kadang met yap kin sngob haban pun mardor sha uni number jong u in charge officer na kabenta ban le ya kabadan kam phone number pra iway lai iway kendai not south kendai iway